everyone, welcome to my channel. After the last bus tour, we stopped here because we end up only after 6 o'clock in the evening. So it's now 6 o'clock in the evening. Still, hayag pa kaistanan. So, magpaglay na lang ni kayo. Wala man ni ko sa train, layo man ni kaistanan. So, we just walk and then we just use the Google para tultulan na mo ang hotel na akong stay. Medyo siya layo, kaya try ang metro, pero tungod kay layo siya mawala ni. Kidaghan kaayo ang ilang agianan sa ilang metro. Ang ilang metro ilalom sa Yuta. So, ang dindaghan kayo kung dalan. So, kung dili ka familiar, mawala ka. So, we prepare walking after sa bus tour. So, mauni siya ang Paris. Ubani ko ninyo antod mahuman. Karon kita po ninyo ang tibok of Paris. Pero actually, wala gyud namo nalibot ang tibok Paris sa kutob lang sa akong na videohan while walking. Akong i-share sa inyo kay this travel is memorable. Para naapod ko memories na nakaani ko diri o nakabutang ko sa akong channel sa mga video sa travel sa Paris. So kung gusto ninyo nga makita ang Paris sa bus tour, so you can watch my video there. Also sa Eiffel Tower, katumisa kami sa taas. Part 1, Part 2, Part 3. Kung kuba na mo ka mga walking, among ipangatuan sa mga tourist spot dire. So, inyong matanaw kung gusto ninyo nga makita ang most of the Paris place. So, nindot siya, as you can see, lahi po ni siya nga area dire, pero wako kabalo kung unsa ni siya nga place kay luag manggod ang Paris. So, nindot gid siya, ilang mga restaurant na sa gawas. So, pamutangan na nila og mga kuan. Sa taas anim, mga kuan ni sila, mga residents, I think. So, ang ubos, kuan siya, mga store na siya. So, inani ang Paris, nindot siya. So, you can come here and visit the place if you want, no, if you have a chance. Nindot po kung mag-ani po tani nga lugar kay karon makita po na to ang lugar sa Paris. So kung mag-ani diri kinahanglan jud kag sapatos ra gyud para dili sakit sa tiil kay most gyud diri kay syempre dili man ta familiar sa lugar, pinaklaya gyud ni diri dapita para makabalupod ka sa place ug daghan ka makita. Kay kung sakay ka sa train or sa metro, mawala ning try ni pero dili na mo matultulan. So we try to walk and nindot pud ning among mga lugar nga among nagian diri kay nice cute siya. So you can translate my language into English because I put it in English also, but I talk in Bisaya because I am a Bisaya or Cebuano. So I prefer Cebuano than Tagalog, but you can also translate this one to English. And this is mauni sila ang train nila, perting luaga gayud kini siya. Diri ka mo agi mo ni sila ilang mga bag. Indot kayo no, ilang mga bag. Ibutang gina nila diri. Then diri panaog ka. Grabe sila gyud ka unique kay ang ilang mga train metro ilalom sa Yuta. So, I'm very curious. So this one we can? I don't know.
That is a train, metro. Station. Peripico. I think this is a train station. For the room. My love. Patungas niya, murag na buntod siya. Papauli niya sa listihan ng hotel is very farther. So better na mag-walk kaysa magsakay nito metro. As you can see, the metro here is wala ka kay luwag kay siya. Kayo ang ilang metro dire. Kung mauni sila ang ilang metro at the same time train, kung malabyan po na mo ang ilang thing you have the locations. We choose to walk than riding in a metro para po kita na mo ang lugar sa nindot siya. So if you like to travel, if you want to see Paris, you can watch all the videos that I upload here in my channel, Paris Travel 2021. And if you are not yet subscribed to my channel, you can subscribe to my channel and click the notification bell for my new upload in Paris Travel and in my other travel. One day, I don't know when or which country where we go next time, and also here in Netherlands. And my channel is not only travel, it is Word of God. Ito also share also the Word of God here, and others also unboxing, etc. So if you are like also unboxing, you can also watch there. And if you like also spiritual, you can also watch my video there, my prayer. I also share the Word of God with Pastor Pinihin, also Jesus Salman, and Oh, they have no electric. and also The highway. teaching also, or the Word of God, our pastor is teaching also in Jesus is Lord Church. So I hope you enjoy my video, this video, and I will also upload a new video after this, because so much more to share to you. Experience here in Paris, the place where we walk, so that you can see also. Because Paris is famous so far, especially in the Philippines. Alright, are we close, right? I don't know if Netherlands is known, but all I know is Netherlands is very known in tulips. We have a very beautiful cucumber in spring. So I hope I can also share it to you in
this one, all the video that I share is most is Paris by now. So keep on watching, and if you like Paris to watch more, keep watching my video, and don't forget to subscribe and click the notification bell so you can see more, because I have still a lot of videos to share in our travel experience or walking in Paris. After the bus tour, in the bus tour you can see all the tourist spots, but in walking it's nice to be walking because you can see other places. So it's siya, napapurag ng Paris, napuntun siya nagulog siya sa kami sa kakasimulan. So inani ang Paris, ikaw na rin kay alas 6 na sa gabi dire. So we are walking, and imagine wala pa nagngit-ngit. So nindot po nga makita na to ang Paris place. Sa unahan ani makita ninyo ang train nga diya sila moagi. Imagine ilalom sa Yuta ang ilang train. Grabe kayo ni. I don't know, di ba kulba kung mag-flooding? Pero I think not siguro kay ila na siguro na sila prepared. Kay wag yun kay makita nga train sa ibabaw. Sa amo diri sa Netherland, naapod sa ilalom sa Yuta, naapod sa ibabaw. So diri sa sa Paris, makita nimo especially yun diri sa Paris, ilalom gid siya ang ilang mga train ilalom sa Yuta. So grabe lang kadot para lang sa train. Kung musulod ka mo adto ka mo naog ka mo sakay kag metro, mawala ka kay daghan ka ilang mga agianan, that's the train. ABC. Di mawala lagi ka basta mas may pa mag-walk, or it takes time gyud siya unless kung diri na ka nagpuyo. So muni sila ang ilang agianan sa train, machilaon kayo ng train, metro, ang agianan. So meaning daghan kina sila klase-klase ng train na na ano sa lain na nasod, siguro na may pagpunta sa Turkey, na siguro sa Russia, or sa China, I don't know, but daghan tayo lalo na siya sa Grabe, no? grabe ang ilang pagkampil. Pero but lang kung di ba ka siya pulpa sa mga So that's why it is noisy. So, nani among experience diri. At least ako kung napakita sa inyo Very picture ng yung train area. How many Yes. good, oh? sa Paris No. o sa ilang In every direction, going pa there, oh. And here. One. Yeah. There is the very good, oh. And the other, oh. This train is far, long distance. Yeah, I think there's a many of. Huh? I think. But my love. Maybe it's going there. Oh. Maybe there is there.